turabasuhuje cyane twongeye kubifuriza kugubwa neza twongeye kubifuriza amahoro y'Imana anshuti mwese abakunzi ba Eugene Official aho mudukurikiye muherereye amahoro y'Imana akomeze kubana namwe rwose kuri mwese mwakanze kuri subscribe ndetse birumvikana mukanda no kunzogera inkuru zacu zicyagera muzajye mubona notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Turi mu gitondo rero cyo ku munsi wo kuwa gatandatu turi ku itariki 24 z'ukwezi kwa mbere umwaka n'ibihumbi 2025 na gatandatu plito. Muri amasaha rero tugarutse n'ubundi mu makuru agezweho atwaro tugiye kugenda tureba ibikomeje kubera cyane cyane hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kugaruka n'ubundi ku marenga y'intambara akomeje kugaragara cyangwa se kubikomeje kugaragaza ko hagiye kuba intambara ikomeye cyane. Ibi turabigarukaho mu gihe uwitwa Jean-Jacques Parusi cyangwa se Parusi ni guverineri wa Sud Kivu kuri ruhande rwa guverinema wagarutse muri Uvira ndetse azanye message ikomeye cyane aho yabwiye abanyawuvira ko Kisekedi yamutumye gusezeranya abaturage ko bagiye guhita bakomereza ahantu bita za Kamanyora bakagaruka muri za Bukavu n'indi migi yose ibindi bice byose bambuye cyangwa se bambuye na M23 ngo bakaza kubyisubiza. Ibi kandi biragaragazwa n'ibimenyetso turaza kugenda tugaragaza turi babwiro cyangwa se tubagarukiraho aho turaza kureba uburyo ki kuranirwa Kinshasa arimo kwitegura bimwe bidasanzwe. Turaza kugaruka ku itangazo ryasohowe n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ni muri ibyo bimenyetso nanone turaza kubwo turi kwinjiramo. Iri tangazo turaza kugenda turi bashiriraho ndetse turibuze kugenda turi bashira mu Kinyarwanda riri mu rurimi rw'Igifaransa. Iri tangazo rivuga ko AFC M23 bari gutegura ubujura hano mu mujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma nk'ubwo bakoze hano muri Uvira. Turaza kubabwira uko muri Uvira bashinjwa ko barabukoze ndetse nuko ari gutegura kubukora hano muri Bukavu ndetse na Goma mu gihe ngo bari buze kuba bavuye muri iyi miji yombi nk'uko n'ubundi bavuye muri Uvira. Ese ikibazo ahubwo turaza kureba koko baraza kuva muri iyi miji yombi nk'uko bavuye mu mujyi wa Uvira? Ese byaba biciye mu zihe nzira, bihagaze bite? Urumva ko amakuru yacu muri iki gitondo na makuru menshi cyane ndetse tugiye kugenda tubavira imuzingo. Turaza kugaruka kandi ku kurasa kw'indege zitagira abapilote n'ubundi imurenge. Izi ndege rero ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa n'ubundi nk'ibisanzwe zarashe mu bice bigiye bitandukanye. Aho zarashe video nayo turazifite turaza kugenda tuyibagezaho ndetse n'andi makuru menshi cyane aje atandukanye twabateguriye. Twemerere rero ukande kuri subscribe niba utarabikora, ukande no kuri like, ukande kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera uzaje ubona notification mu bimbere. Kuri mwe mwabikoze munkorere kuri like ndetse mukore rwose no kuri share musangize abandi kugira ngo inkuru icyagera muzaje mu mbere mu kubona amakuru akihagera. Reka twamamaze duhite tugaruka n'amakuru mu buryo burambuye. Nyaboneka ntuze gucikwa amakuru yo muri iyi weekend. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale do Goma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 6. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity.
Yes, hanyuma rero reka amakuru yacu tuyatangire mu buryo burambuye, ariko n'ubundi nk'ibisanzwe tukaba twamaze kuba twakira mugenzi wacu n'ubundi ku muyoboro wa telefone kugira ngo tumanukane cyangwa se twinjirane muri aya makuru. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza Paita. Urakomeye? Ndaho ndashima Rurema. Vincent, dufite hano ingingo zigera muri 3 z'amakuru nifuza ko tugeza kuba dukurikiye ku bakunzi ba Eugene Official ndetse we n'abatari abakunzi, ubwo ndavuga n'abanza ariko barimo kugenda batwumva. Ni ingingo zigera kuri 3 ariko zikubiyemo ibintu byinshi cyane muri iki kiganiro. Ingingo ya mbere ndagira ngo tugaruke ku byatangajwe na Jean-Jacques Parusi warukubutse hano mu gihugu cy'u Burundi iza Bujumbura, aho amaze igihe mu buhungiro cyangwa se navuga ngo ni nayo biro yabo y'uyu muguverineri iri. Hari ubutumwa yazanye, yavuze ko ari ubwo Kisekedi yamutumye kubwira abaturage ba hano muri Uvira cyangwa se muri Sud Kivu muri rusange, harimo kuba ngo nyuma yuko bageze muri Uvira bagiye gukurikizaho umujyi wa cyangwa se za Kamanyora, bagakomereza mu mujyi wa Bukavu ndetse n'indi mijyi yose cyangwa se na yewe yavuze ko na Goma yanazabonaga na hose n'waho, donc ibice byose ngo bagiye kubyigarurira. Iyi ni ingingo ya mbere tugiye kugarukaho tukayireba, ariko ikaba yihishemo indi ngingo igaragaza uburyo kiba ari kuvuga M23 yakoze ubujura hano muri uyu mujyi wa Uvira, irangije kubukora isiga iteguye n'ibindi bisambo byo kuza gusigara bikora n'ubundi bujura. Bakavuga ko ngo bari gutegura ngo n'ubundi bujura ku ruhande rwa M23 muri iyi mijyi nk'umujyi wa Bukavu, umujyi wa Goma, naho ngo bakaba bari guteguramo ubujura mbere yuko ngo bava muri uyu mujyi, muri iyi mijyi yombi ngo bakazongera gusiga basahuyemo. Iyi nayo ni inkuru ariko nayo urumva irimo indi yo kwibaza ngo ese koko M23 iri buze kuva muri iyi mijyi. Ni ibintu tugiye turi buze kugaruka, urumva bikuyemo inkuru irenze imwe. Indi nkuru ya gatatu rero turaza kugarukaho ni inkuru igaragaza imirwano cyangwa se navango ni nka update, aho n'ubundi ndege zitagira abapiloti zo ku ruhande rwa Kinshasa ziri kurasagura cyangwa se zongeye kurasa mu bice bigiye bitandukanye. Muri make nayo makuru vise ndi kugira ngo tugende tugarukaho cyane cyane, ariko twibande kuri itangazo nka numva ari naryo twanaheraho mbere ko tujya ku bya Jean-Jacques Parusi. Nibyo ni itangazo rya RSO ni gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bw'ibyo bariterekeho ikaba ari itangazo rya Sinoho na Monoba Hakuza Imakerite na Colonel akaba umuvugizi wa FARDC w'agateganyo. Itangazo nanjye mfitiye kopi imbere yanjye, rero ni itangazo ryasohotse ejo hashize ku itariki 23 z'ukwezi kwa 2026, akaba ari itangazo rigena itangazamakuru nimero 3. Yego, igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero kikavuga yuko kimenyesha rubanda, kimenyesha umuryango mpuzamahanga ndetse n'imiryango y'akarere n'abaturage ba Kongo ko ingabo z'u Rwanda nk'uko babivuga, yego, kimwe AFM 23 ko zakoze ibishoboka byose kugira ngo ziteze umutekano muke ndetse n'ibyago mu mujyi wa Uvira. Rikavuga yuko ibikorwa byakozwe mu buryo bwateguwe. Byakozwe mu buryo bwateguwe. Bakavuga ko babikoze mu buryo bateguye, noneho bakanabigeraho nk'uko iri tangazo rivuga. Bakavuga yuko kandi ngo bashaka no kubikora mu mujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu ndetse na za Kamanyura, kuko naho bitegura kuhava nk'uko iri tangazo ryabo ribivuga. Yego, bagakomeza bavuga ko ingabo za AFM 23 ndetse n'ingabo z'u Rwanda nk'uko babyandika mu iri tangazo ryabo ko bakoze mu buryo bw'amayeri ubujura mu mujyi wa Uvira ndetse bakahasiga n'andi mabandi ateguye mu buryo bwa gihanga nayo ngo yo kwiba uno mujyi. Bakagaragaza yuko ngo ibi bikorwa batabyihanganira, ko ibi bikorwa by'ubujura rero bikaba byarateguriwe mu nama yabaye kuwa 6 tariki 17 z'ukwezi kwa 2026 mu mujyi wa Uvira. Yego, mu gihe ingabo z'u Rwanda ziteguraga n'iza M23 ndetse na twirwanaho na Red Tabara gufata icyemezo cyo kuva n'uno mujyi. Babanza bategura ibikorwa byo gusenya ibikorwa remezo by'ingenzi
bya leta ndetse n'iby'abigenga no gutwara ibikoresho bimwe na bimwe byo kubaka imihanda ndetse no kwiba amamodoka ya leta n'ibindi bikoresho byafashaga rubanda kugera kuri serivisi za leta. Bakavuga ko kandi banashishikarije cyangwa bahatiye ku mbaraga kujyana abanyamurenge mu bice bagiyemo, ngo bakabajyana kandi babashuka yuko bagiye kubarindira umutekano mu gihe n'ubundi aho bari barindiwe umutekano n'ingabo za leta. Bakavuga ati rero iki kinyoma ni ikinyoma cyateguwe n'ingabo z'u Rwanda, noneho cyitirirwa ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko aba banyamurenge bari kugirirwa nabi. Bakavuga yuko bamagana ikinyoma rumwe cyateguwe n'igisirikare cy'u Rwanda cy'uko abanyamurenge bari kugirirwa nabi, bafatwa nabi bo muri Uvira. Ubona yuko batinja irwaneho gutabara ndetse na M23 bitirira u Rwanda yuko ngo ari bafatanyije gukora ibikorwa bibi mu mujyi wa Uvira ndetse n'inkengero zayo. Igisirikare kikavuga ko ngo kigiye gukomeza guhamagarira abaturage ku ngufu ndetse ko batazanababarira ibikorwa byose biri gukorwa kandi ngo bigize icyaha cya jenoside gutegurwa ku butaka bwa Kongo nk'uko iki gisirikare cyabivuze. Kikavuga yuko rero ngo cyamagana byose kandi kikagaragaza yuko gifite ubushobozi ndetse n'ubushake bwo kurinda umutekano w'igihugu ndetse n'ubusugire bw'igihugu no kurinda abaturage nk'uko babitangaje muri tangazo. Vise ndimo ndabona hano ubwo harimo wenda tubigarutso tubisesengure twanarize turebe. Bavuga ko ubujura twagiye tubona bya bisambo bimanura amaantene y'amateleviziyo ku mazu, za nsengero bagiye basahura n'iki byose, bo baremeza ko ari ibintu byateguwe na AFCM M23. Bo nibyo bemeza, ariko bakashyiraho igisirikare cy'u Rwanda ngo ko aricyo cyabiteguye mu kugira ngo kibyibe. Ariko ibintu birabizi yuko Patrick Muyaya n'ubundi yari yabivuze mbere yuko ikindi gisirikare kibivuga, abavugizi batandukanye barabivuga. Jean-Jacques Purusa ari Burundi asohora itangazo abivuga. Muyaya arakomeza arabikwiza ku mbuga nkoranyambaga, ndabongera aramusubiza aramubwira uti ibyo utangaza ni ibihuha, bari abantu bari kwiba, ntabwo ari twe turi ibiyogodoro tuyimaze iki ko dufite ibikorwa remezo bihagije kandi dufite uburyo twubaka imihanda n'uburyo dutegura uko tubona ibikoresho. Bamutera utwatsi, ariko n'abakurikira imbuga nkoranyambaga ziwe benshi bamuteye utwatsi nubwo hatabuzemo n'abamushyigikira. Ni uburyo bwo kugaragaza isura ambi ya M23 ariko no guharabika u Rwanda mu buryo bwo kwerekana ko u Rwanda ntacyo rufite cyangwa rubayeho kubera Kongo. Ariko ibi ni ibintu abantu bakurikirana izi situation z'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamenyere kandi bakunze kubona ko igihe cyose ubujura bukozwe mu mijyi kontororwa n'ubu butegetsi cyangwa bataye imijyi bahita babishinja igisirikare cy'u Rwanda. Ibi nta kintu mbonamo gishyashya, mbona ko ariyo ndirimbo igihe cyose baririmba kandi ari nayo nyikirizwa yabo. Gahunda ni ugukora amabi barangiza bakayegeka kuri M23 n'u Rwanda. Gahunda ni ugukora ibi. Urabona nka hano bavuga yuko ngo abaturage b'abanyamurenge ngo bahatiwe guhunga umujyi wa Uvira bikozwe na Red Tabara twirwanaho ndetse na RDF nk'uko babivuga na M23. Ibi baratubwira ko ngo u Rwanda na AFCM M23 na Red Tabara twirwanaho ngo babahatiye guhunga kandi bari bafite amahoro. Ariko wabihuza n'ibiri kuri tele ukareba ukuntu abanyamurenge bakubitwaga, abagore bafatwaga ku ngufu, bakwaga amatelefoni n'abazarendo ndetse bakanasengerwa isengero, bakanakorerwa ibindi bikorwa bibi na wazarendo, ikabyigamba ikavuga ati twebwe turi abazarendo. Ukibaza ukuntu wazarendo yashyizweho na Kisekedi yatumwa na M23 cyangwa Red Tabara cyangwa twirwanaho cyangwa u Rwanda bavuga bikakuyobera. Ibi ngibi ariko baraza barabivuga n'ubundi ndabihuza n'ibyigeze bitangazwa na Kisekedi. Hari byigeze avuga ngo mu ngabo za Wazare mu mutwe wa Wazarendo bwazira benda nyinzitinyeshyamba ziranyeshyamba za Wazarendo ngo
harimo ngo abakorera ngo u Rwanda. Ukibaza rero ukuntu perezida atinyuka kuvuga gutya ari we washyizeho itegeko rigiraho uwo mutwe, none n'iki gisirikare nacyo kiravuga nk'ibi ngibi ko ibikorwa Wazalendo zakoze, ibikorwa FARDC yakoze mu video twagiye tuyabona, bakabyitirira twirwanaho na Leta itabara n'u Rwanda ndetse na AFP23, ukabona ko ni ukubura icyo bavuga ndetse no gusobanurira abaturage uburyo ibi bikorwa byakozwe, noneho bakabicinja abo batavuga rumwe nabo bashaka guharabika. Ukabona harimo kwivuguruza kuko bo ubwabo FARDC itangaza yuko yamaze kugera mu mujyi wa Uvira, yatangaje yuko abasawe igiye kubafatika abantu, ariko ntibigeze bikora. Nta n'uwo yigeze yerekana icyo gihe bitangaza ngo yenda avuge ngo twe twagiye gusahura tubitumwe na M23, twagiye gusahura tubitumwe na Twirwanda, twagiye gusahura tubitumwe na Leta itabara, twagiye gusahura nk'uko babivuga tubitumwe na RDF se. Ariko aba bantu rero abanyekongo nabo hari ukuntu bajya baguta ibyo bya RDF ngiye mbona bibarija bakabikora mu buryo bwo kwerekana yuko nta kishoboye kubera ipfuno. Niba kwa kundi hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo udita n'inga inka, avuga ijambo navuga kuko turi abatunzi, yego, ariko avuga rya jambo nyine ridakwiye. Cyangwa unenze urukwavu aravuga ngo nubwo ngo ariko ngo rumeze nabi ngo nubwo ruzi kwiruka. Ariko ibi ngibi ngenda bifata n'ibintu byo guharabika cyane mu buryo ubwo ari bwo bwose, kuko twarazibonye uburyo abanyamurenge bagiriwe nabi, uburyo bw'abagiye bagura ko bahunze, uburyo abagiye bitwa, uburyo abafatwa ku ngufu, byose ni ibyagaragaye kandi na n'ubu bikigaragara. Nayo ibariro y'itoki yarabigaragaje, itangazamakuru bikorera mu Kongo byarabigaragaje, none nabonye biditsi bigaragaza, n'abantu b'abanyekongo bahungiye Burundi bagiye babivuga. Ntabwo rero ari ibintu byo gufata nyine mushyire ku Rwanda mu buryo bworoshye ngo umuntu wese abe yabyemera, ariko nyine abangaba bashyigikiye ubutegetsi mu buryo bwa gihumyi barabyemera ko ari byo, ariko bakwiye nabo kubibuza bakagibura. Bise reka wenda tuve kuri ibi, ubwo nitangaza ubu ntekereza ko abantu bose baribonye twagira. Harimo ikindi kintu Payita, harimo ikindi kintu gikomeye tutarengaho, bavuze yuko ngo AFP 23 biri gutegura jenoside ku butaka bwa Kongo. Iki kintu ni ikintu dukwiye gutindaho, yego, uhereye ku matangazo atangwa Twirwaneho, bajyaga igaragaza ukuntu haba icyo bita blockade humanitaire cyangwa gufungirana abanyamurenge mwa kiriya gice cya Minembwe, ifoto n'ingabo z'Abarundi ariko ku mabwiriza ya FARDC. Icyo ni igikorwa kimwe kigaragaza yuko abantu bashobora kuba bagiye gutsembwa. Ikindi hagiye hagaragazwa amavideo, hakagaragazwa amashusho y'uburyo bahagiye habaho kurya abantu, bagafata umusirikare bakamutwika, bakamurya, bagafata umuturage bakamurya kandi bamuhora ubwoko bwe. Ibyo nabyo ni ibikorwa bigize jenoside. Ikindi ibyo byerekana nabyo twarabibonye, uburyo babagaragaza n'abatari abantu babo n'indembe bagaragaje by'umwitorezaho, ibyo byatangajwe na Patrick Mugaja. Barareba rero bakabona ukuntu ibi byagaragajwe na Twirwaneho ntaho bazabitarikira, noneho bakagaragaza yuko ahubwo Twirwaneho rero iri kubitegura. Ukibaza rero ko Twirwaneho yahagurutse kugira ngo irwane ku banyamurenge bagenzi babo bari kugirwa nabi, ukuntu yabategurira jenoside. Ikindi ko M23 ubuvugizi bwayo ndetse n'ubuyobozi bwayo nabwo bwagiye bugaragaza ukuntu mu bice bitandukanye uhereye za Bunagana ukagera za Uvira, abavuga ikinyarwanda bagiye bakora ubwicanyi bushobora kwitwa jenoside. Babihuza n'ibyabaye Gatumba mu Burundi, abanyamurenge bagaragaza ko ari jenoside nabo bakorewe, ariko mu buryo bwo kugira ngo bikureho kino baracinga abo batabara bagirirwa nabi kuba ari baturanikiye jenoside. Iki ni uburyo bumwe abanyamategeko bagaragaje ko iyo ukora jenoside utegura uburyo bwo kuyihakana. Rero ni ikikugaragariza yuko ibi barimo bahakana ni uburyo ibikorwa bateguye bagira ngo babigaragaze mu buryo bwose bushoboka ko bitari kuba. Reka tuzareba n'ubundi
ibyo byose ni ibyongerera imbaraga n'ubundi M23 AFC kugira nyine hakomeze kurwana. Nibyo turimo turagenda tunavuga tugarukaho tukavuga tuti igihe cyose M23 yaramuka itsinzwe iyi ntambara, byaba ibibazo hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane bishobora kuza kuba kuri abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, hatagize n'igikorwa wenda ngo leta cyangwa se ubwo bugizi bwa nabi bwakorwa n'izi ngabo ziri za Kinshasa, sabwo ndavuga FARDC n'izi ngabo z'abarundi bafatikanyije na Wazalendo nabo ubwabo ntago babareberera, ntago bashobora kuba babareka gutyo, kuko aba baturage kugira rwose bazongere bamburwe imbunda kugira ngo bongere kuba basivile byagorana. Niba twarabonye imitwe irenga hafi 100 gutya hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, niba twarabonyemo imitwe igera muri 100, ibaze rero mu by'ukuri M23 iramutse itsinzwe, aba Bazalendo bose abaturage bahawe imbunda, mutekereza ko kubasubiza mu buzima busanzwe byakoroha? Tuzi neza ko umuntu uturage wese ubonye imbunda harahita ashinga umutwe we, banga igihugu cyabika imitwe yitwaje intwaro gusa, muri make intambara ntiyazapfa no gupfa irangiye. Nuvuga ngo ugutsindwa kwa M23 byaba ari ikibazo gikomeye cyane, ni nk'irimbukiro hano muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Bise twajya no ku yindi ngingo, ubwo mbonanye ngenda ngira ko tuntu mba nongeramo nyine kubigendanye na Wazalendo. Ariko tutarajya ku yindi ngingo, wumvise ko bavuzemo ngo harategurwa ngo ubujura n'ubundi ngo nk'ubwo yakozwe muri Uvira ngo uri gutegurwa ngo mu mujyi wa Goma na Bukavu mbere yuko bavamo. Nagira ngo tuze kubigaruka tugarutse ku bya Jean-Jacques Purusi. Ndagira ngo kubanga bw'ibyuma bakine video ya Jean-Jacques Purusi kugira ngo tubone twinjiremo indani, ubwo leta nongera ngo ushire ku murongo tugire gute dukomeze. Beaucoup ont été tués ici, beaucoup sont dans des camps de réfugiés, de déplacés, d'autres sont dans des hôpitaux parce qu'ils sont blessés, n'est-ce pas? Eh bien, le chef de l'État m'a dit, va annoncer à la population que nous allons continuer à nous battre pour que, après Uvira et Takwa, Kamanyola. Après Kamanyola, nous allons récupérer Bukavu, Goma, Bunagana, partout là-bas. Pour qu'on puisse arriver à la paix, il ne faut pas tomber dans le piège des ennemis. Vous avez entendu? Il faut vivre dans la cohésion. Les enfants de même père, même mère. Vous comprenez ça? Ne tombez pas dans les pièges, allez dire on va s'attaquer au Wanyamulenge, on va les tuer, on va les blesser, on va casser les maisons. Ça, c'est le jeu de l'ennemi. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Voilà, donc, Bavira, Bagwari, Baluba, Bashi, Wanyamulenge, Bashi, Wanyamulenge, on est tous des enfants de même Dieu, n'est-ce pas? Même papa, tu sais qu'est-ce que tu veux? C'est des bonnes nouvelles. Merci beaucoup. Et ceux qui sont partis, c'est pas bien, qui sont partis, parce que l'ennemi a joué la guerre de les forcer à partir. Tout est là pour rapport à la guerre de l'ennemi. La semaine prochaine pour les travailleurs. Et le Maroc, c'est sûr que préparer nos frontières, c'est la quelques jours pour la couronne frontière. Sécurité, ça va. Ça va.
Yes, ni Jean Jacques Purusi rero wari wageze mu mujyi wa Uvira akubutse hano muri iki gihugu cy'u Burundi birumvikana, aho rero yatangaje amagambo menshi cyane yavugaga ko ari ubutumwa cyangwa se ari byo perezida w'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo ndavuga Faci Beto, ubutumwa ngo yari yamuhaye. Vise avuze byinshi cyane Jean Jacques Purusi, avuze ko ngo apere Uvira bagiye guhita bakomereza za Kamanyora, anakomeza yewe anavuga ati turagera za Goma, Bukavu, mpaka tugeze ahantu bitazabunagana. Ataho hose rwose ibintu birasa naho tugiye kugira gute, tugiye kongera kugaruka mu kanyamuneza. Vise tugarutse kuri Jean Jacques Purusi kubyo yatangaje, ndagira ngo turebe wenda mbere y'uko wenda tugira ibyinshi tujyamo, urabivuga iki? Icyo mbivugaho cya mbere ni ukwikina. Aragaragaza yuko bagiye kujya mu uno mujyi wa Kamanyura, bakajya Bukavu, bakajya Goma ndetse no mu bindi bice. Akavuga yuko ngo ari byo Tshisekedi yasezeranyije abaturage yuko mu gihe kidatinze ngo baba bamaze kugaba ibitero mwa bino bice byose bakabyisubiza. Ariko akirengagiza yuko uno mujyi bawujemo nyuma yuko AFM 23 ibakubise none bakawugarukamo kubw'impuhwe za M23. Ntabwo abona yuko bawujemo mu buryo bw'impuhwe, wagira ngo ni imbaraga. Rero ararota yuko mbikoresha iryo jambo ko arota ko n'ubundi bashobora kongera kugaruka n'uno mujyi wa Goma cyangwa wa Bukavu mu buryo bwa kado. Ariko icyo ngicyo rwose ntabwo nakikwizeza, kubera ko M23 urebye ishyano abaturage yari yavuze yuko iri kurinda bahuye nabyo, ntabwo yakemera yuko bakomeza guhura n'ishyano nk'iryo bahuye naryo ngo yongere ive mu bice bakontorora. Ntabwo yabikora, ariko we mu buryo bwo kurota nyine bigaragaza ko bizaba. Ntacyo mbona rero, ntacyo mwizeza, ni uburyo bwo kugira ngo agaragaze yuko abaturage babitayeho cyangwa yuko Tshisekedi abafitiye neza kandi nabi. None Vise urakoze, ubivuze neza, ariko nge uko ubibona ntabwo ariko mbibona. Ndagira ngo uburyo mbibonamo Vincent, nge mbibonamo ni uburyo bugaragaza ko hari icyo Kinshasa cyangwa se izi ngabo, wenda nawe uraza kumva niba ntacyo uri buze kongeramo. Nge ndimo ndabona uko mbibona bisa naho Kinshasa ifite ikintu yiringiye kirenze icyo bari basanzwe bagenderaho. Icyambere bisa n'imbaraga zirimo ndetse n'ibigendanye ariko n'intambara, kuko wabonye ku ntambara ho rwose bari hasi cyane. Ibi mpamvu none se ukajya kuvuga yuko ari imbaraga zatumye bajya muri Uvira. Reka manze mbigaruko Vincent. Vise uribuka ariko ko kuva M23 yafata umujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu n'utundi duce tugiye dutandukanye, iyo igerageje gufata undi mujyi ukomeye byanga. Icyo kintu warakibonye? Narakibonye, ariko ahangaha tubibone mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere M23 ntifite abasirikare benshi bo gukontorora ibice bikomeje. Oya Vise, icyo ngicyo ntago tucemeranyijeho, kuko Uvira bari bisobanure wumve. Nifite abasirikare benshi bo gukontorora ibice bikomeye kubera imwe mpamvu. Nk'urugero rwa Warikare, ukagaruka ukajya kw'ino miji ya Uvira, urebye n'ubundi igihe bahakontorораga wabonaga yuko harimo ibitero n'ubundi bikomeye buri munsi, yaba ari uburyo bw'indege, yaba ari uburyo bwo ku butaka. Urabizi ukuntu hano za Makobora byagenze kugira ngo M23 ikorere kuri strategique muri Makobora. Nuko ubundi igisirikare cya leta cy'abarundi abacashwe na coalition babagabaga ibitero buri munsi. Bakabona rero mu buryo kugira ngo barinde neza uyu mujyi wa Uvira ari uko bava muri Makobora bakarinda umujyi bafite, ariko bawumutiriza batagiye gufata ibindi bice binini biwegereye. Icyo nacyo nyibonamo ko ari ikintu gishobora kuba cyandika pa M23. Ikindi facteur ikomeje niyo mara nkubwira diplomasi. Ikintu cya diplomasi niba
wibuka ibyo nanga yavugiye Bukavu yaravuga ati baratubwiye ngo tuvemo ati dukomeza tubabwira yuko bagakwiye kuzana abasirikare barinzwe no mujyi ariko bakomeza kutuhata ntibabyumva tuvamo. Iyo umuyobozi ku rwego nka ruriya yavuze ikintu nk'icyo ngicyo turakomeza kubahata uba wumva ko diplomasi yakirimo agahaze. none ubihuriza he kuba diplomasi biri kwanga ukabihuza no kuvuga ko ngo bafite abasirikare ngo abasirikare baba ari bake ngo badashoboye kurinda iyo migi? Ibyo bihuza ute? Ubwo wavuze ko nyine diplomasi aho ngaho biba byanze. Uburyo mbihuza buriya iyo ufite imbaraga mu gisirikare uravuga uti imbaraga mfite za gisirikare abangaba bari kunshyiraho puresha ya diplomasi ndabareka duhangane mu buryo bwa gisirikare mbakubite noneho bave mu nzu. Ndabikwereka ngo urugero muri 90 RPA iza kubohora u Rwanda yararwanye igihe 1992 bakayisaba gusubira inyuma gasubirayo ariko muri 94 ibona ntiranze kuko jenoside yakorerwaga abatutsi ikomeje gufata indi ntera. Abafaransa ndetse n'abandi bakajya babwira ati musubire inyuma kubera bari imbaraga za gisirikare baravuga ati ntabwo dushobora gusubira inyuma tugomba kujya gutabara bari kwitwa tugahagarika jenoside. Izo mbaraga barazikoresheje diplomasi baravuga ati mugende ibyo mutubwira ntabwo tubyumva. Barazikoresha batsinda iyo leta yari ikora jenoside batsinda abafaransa bari muri zone turi kwazo ko nabo barwaye barabakubita bavamo. Ibyo mubwira ngo rero iyo na diplomasi baba bafite imbaraga zari guhita zibafasha kuba bakomeza kurwana ariko kuko diplomasi iri faible na cya gisirikare kikaba kidafite imbaraga ziri hejuru niyo mpamvu ubona basubira inyuma. Niba basohora itangazo bakavuga bati abanyamurenge bari gukorerwa jenoside ntabwo jenoside ubundi iyo iri gukorwa wowe urindira yuko hari igihugu kiguha uburenganzira kugira utabare cyangwa hari kominote mpuzamahanga iguha uburenganzira ukoresha za mbaraga. Ubivuze neza. Niba rero ari uko bimeze nanjye nibyo bintu nahereyeho nkubwira nari ndimo ndashaka kwinjiramo urakoze unahanyinjije neza cyane. Nibyo nashatse kugaragaza ko ari byo bintu na n'ubu ngubu Kinshasa iri kugenderaho bigatuma itangira kugenda yizera ko byose bishoboka. Ndimo ndavuga nti kubaza uyu mugabo Jean-Jacques Purusi yaje akavuga aya magambo akagaragaza ko kuva bavuye muri bageze Uvira bagiye gukurikizaho Kamanyora yewe akavuga Goma akavuga ko bazagera na Bukavu mpaka Bunagana. Ibi bintu bakabivuga niho nashatse kugaragariza abantu cyangwa se dukurikiye ko hari ibiri kubatera kumva ko bishoboka, hari imbaraga ziri kubasunika ziri kubatera kugira ute kuba batangaza amagambo. Vise tukiri hano imirwano ikiri hano muri Bukavu, imirwano ikiri hano muri za Goma byagoranaga ntona mbivuga byagoranaga kugira ngo babone umusirikare w'umucancuro ifoto ze zicyaracyara nkuko muri iyi minsi turi kubibona. Usibye kuba twarayabonaga gusa baguye nko ku rugamba ayo mafoto ukayabona, ariko nureba confidence abacancuro bafite hano muri Uvira barimo barajya hara ku Karubanda bakifotoza amafoto bagashyira hanze. Turimo turabona ingabo z'abarundi ziri kwisuka ku bwinshi, nyamara ahanga muri Plaine de Ruzizi barakubiswe barababazwa cyane byo ku rwego rwo hejuru ku buryo nta n'uwatekerezaga ko bashobora kongera gutekereza kugira ute kugaruka no muri ubu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikiranze kuri ico twagiye tubona mu by'ukuri igihe bakubitwaga hano muri Uvira no mu bindi bice bavugaga ko ikoranabuhanga ryabo ngo riri hasi cyane ku buryo ngo amakuru y'ubutasi M23 ibinjiramo ariko bo bakwinjira muri systeme yabo bikananirana. Icyo bagikemura bate? Bazana abanya-Israel kuko bemera ko ari abambere mu bigendanye na tekinoloji, bazana abacancuro b'ingeri zose zigiye zitandukanye n'abanyafrika. Ejo twavuga ko bageze hano bari hano muri ubu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. None vise kariho ndimo ndagenda nkavuga nti mu by'ukuri bisa naho hari icyo bari kuvugiraho bizeye ku bigendanye n'imbaraga. Weho ugahita umbwira uti urebye nuko M23 iba yavuyemo kubera nyine ngo idafite ubushobozi bwo kurinda iyo migi, yaramutse ikoze wizidoro ku neza ikavamo gutyo ikavamo ndivuze iti ntabwo hanga twashoboye kaharekura. Vise wambwira ute ko mu by'ukuri iki gisirikare cyangwa se Kinshasa yakwitegura gutyo ikipanga gutyo ikagaragaza ko hari icyo yakoze? Este niba warikare baravuyemo
ndavuga M23 baba bari bageze hano muri Uvira nayo bakayivamo, ukavuga ko ngo ari ubushobozi buke bwo kurinda iyi migi. Ese hano muri za Rucuro ho ibitero n'ubu ntitukibyumva kandi aribo bari kwagenzura. Ibyo bintu wabihuza ute ko nje mbona ahubwo hari izindi mbaraga ziri gutuma abo bagabo cyangwa se Kinshasa ikomeza kumva ko byose bigishoboka kubigendanye n'ibyo iri gutegura? Kinshasa ntabwo ibona ko byose bishoboka kubera imbaraga za gisirikare ifite. Kinshasa irabona yuko byose bishoboka kubera imbaraga ebyiri. Ifite imbaraga z'amafaranga iri gukoresha iha Amerika, iri guha na Amerika, navuga ngo kuriya yabaye amabuye mbibara mu mafaranga, n'andi mafaranga bari guha abatashu, akaba ari izo mbaraga yizeye, ariko ubwabo nk'abanyekongo nta mbaraga basanzwe bafite. Aha rero buriya M23 ikintu buriya kiri kuyitsinda cyane kurenza ibindi, ntabwo ari uko idafite za mbaraga navuze zo kuri tere cyane, ariko ukagereranya imbaraga yari ifite ifata umujyi wa Goma, ukagereranya n'izindi mbaraga ifite mu bindi bice za Rucuru n'ahangaha na za Warikare n'ahandi, ubona nta na kimwe cy'ijana cy'izo mbaraga bari bafite bagifite. Aho rero nabyo ibyo birabandikapa, ariko ikintu kibandikapa cyane ni ikintu bita diplomasi. Niho hakirimo icyuho gikomeye ku buryo bugaragara. Urugero, niba leta ya Kongo ibasha gusobanura ikibazo mu miryango mpuzamahanga ifite, yaba ibeshya yaba itabeshya, ugasanga ibihugu 10 cyangwa 15 bihagurukiye rimwe bibyinnye indirimbo Kinshasa iteje, ugasanga igihugu kimwe cyangwa bibiri nibyo bihagurutse wenda bivuze nk'amagambo 3 bivugira M23. Icyo biba bikwereka yuko M23 gukora diplomasi abo yashyizeho batabishoboye. Wereke nk'urugero muri 2022 ndetse na 2023 uwo bita Willimanzi ahagarariye AFM 23 mu mahanga. Willimanzi diplomasi yabo yari imeze neza, ibintu byabo byarumvikanaga hanze, ariko akimara kuhaba abashyizeho bawundi wamusimbuye, ntabwo M23 yongeye kuvugwa. I Burayi wumve ko ihari, muri Amerika wumve ko ihari, muri Aziya wumve ko ihari. Ibyo bintu byaragabanutse kubera yuko ntabwo uwari utinze kuba avugira AFM 23 mw'ayo mahanga ntabwo abikora nyine nk'uko Willimanzi yabikoraga. Birasaba yuko haboneka abantu nka ba Willimanzi b'icyo gihe bazenguruke mu bihugu bumvikanisha akarengane, Mahoro Peace uko ibikora ibone undi yunganira, noneho banagaragaza ko kuva mu bice bavamo biteza akaga bari barimo. Ibyo byose bizatanga imbaraga kuri M23. Ariko niba batabikora gutyo leta igakomeza ikabikora, leta izumvwa niyumvwa, noneho M23 bashyiraho puresha. Nubwo tuvuga ko bitoroshye kuva muri iyi migi yindi, nabyo wabona bikitse kubera yuko iyo faiblesse bagize muri diplomasi. Buriya diplomasi izayunganira imbaraga nkeya ufite mu gisirikare. Ndabikwereka ku Burundi mwaka 1998 na 1997 CNDD yaravutse. Yego, ivutse ariko nta mbaraga yari ifite mu rwego rwa gisirikare. Muri 1999 kugera muri 2000 iza kugira imbaraga mu rwego rwa diplomasi. U Rwanda rwumva ikibazo cyabo, Kenya iracyumva, Tanzania iracyumva, n'imwe na Uganda. Afurika y'Epfo iracyumva, hazamo umuhuza Mandela, na Amerika iracyumva, baza kugera ku butegetsi bakoresheje diplomasi. Urumva niba uzi imbaraga za gisirikare ukagira imbaraga za diplomasi, urazamuka ukabona n'ubutegetsi. Ariko niba byombi ubibuze n'ubutegetsi waba ufite n'ubwo rambaho kabisa. Nubwo rugero narimweretse. None Vice, turabifata dute nyuma y'ibyo twatangiye kubona? Niba batangiye kugaragariza abaturage ko bagiye gukomereza muri ibi bice bakagera mu mujyi hano za Kamanyura, bakagera mu mujyi wa Bukavu, Goma ndetse
yewe na hano za Bunagana, ndetse bakanagaragaza uburyo ki M23 AFC M23 bari gutegura ubujura muri iyo migi, bigasa n'ari nk'ikimenyetso basa n'abatangiye kugenda bahereza abaturage cy'uko M23 ubwo nyine yaba igiye kuva muri iyo migi ngo nibiri guteguramo ubujura. Ibi byo ntabwo ari ibintu byaba biri kugaragaza ko bishobora gutuma abaturage bati M23 uko byaba kose iragiye. Iki ngiki cyo kigaragaza nk'uko nabikubwiraga, kitugaragariza yuko M23 igihe itakira imbaraga muri diplomasi, imbaraga za gisirikare nazo zishobora kuba nkeya, kubera ko diplomasi buriya iragufasha igatuma za mbaraga zawe zizamuka za gisirikare. Mu buryo bw'uko ifite ibikoresho irabifite, kuko byatse bantu bacaje abanyarumaniya nta mbunda bigeze mbona bacyuye, aba barundi batakaye nta mbunda bacyuye, Kongo imbunda yatakaje ni nyinshi, ariko ntabwo tuzibona ku rugamba ngo igende ikubite igere mu bindi bice. Icyo birakwereka yuko mu basirikare bafite baracyari ku rwego rwo hasi ugereranyije n'urugamba bakwiye kuba barwana. Birasaba yuko ya diplomasi ariyo bubaka cyane mu gihe bakiri kubaka igisirikare. None bari batayubaka rero, diplomasi ya Kongo urebye ku rwego imaze kugerwaho ubu ngubu iyi minsi, ni amezi abiri uhereye umunsi ubiri ifatwa, ubona yuko diplomasi bakorera umuti kurenza igisirikare. Bararwanisha diplomasi kurenza ibindi, kubera ko niba amagambo yaratumye M23 uva mu mujyi wa Uvira, kandi akaba ari umujyi uri strategic, ni umujyi M23 yagaragaje nk'agace gategurirwamo ibitero byibasira abantu bose mu bice bakontorora. Ni ahantu FARDC yagaragaje nk'agace gakomeye kazatuma babohora ibice byose M23. Ako kapunje kwereke ko ari plan strategic ikomeye kuba baba bafite Uvira, kuyitakaza bakayitakaza ku buryo bw'amagambo bwabwiye ngo ni muve, ntabwo kuba bava bikuru ari byo bikomeye, ntabwo kuba bava mu bindi bice ari byo bikomeye. Ikintu buriya cyatuma kuba bava mu mujyi wa Goma ndetse no mu mujyi wa Bukavu bitinda, ni ukubera yuko harimo umwanya muremure, nuko bagira nibura ibindi bihugu bibavugira muri nasiyo zindi mu gihe habaye amanama mpuzamahanga, bakaba batari ko abantu bice bakontorora birimo umutekano, kandi bituma ibihugu baturanye nabyo bibona umutekano. Ibyo ngibyo byabafasha. Ikindi cyabafasha kuba u Rwanda rwaremeye yuko mu byerekeranye no gukontorora umutekano w'imbibi bafatanya, ntabwo u Rwanda rwatemera ko FDL igaruka ku mupaka warwo, nacyo cyabafasha. Ariko kuvuga ngo hari ikintu kizafata kuri diplomasi, ntacyo mbona none cyangwa ejo. Reka rero Vice twigire muri update, ubwo bisa naho tugiye kwerekeza ku bigendanye n'amakuru y'imirwano. Ku buhanga bw'ibyuma badutekerekereho video tubanze twereka abantu ahantu harashwe n'ubundi na za ndege ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Ku buhanga bw'ibyuma bashyiraho wenda amajwi bakayavanamo tugakomeza tukagenda tuvuga cyangwa se tugaragaza uko ibintu bimeze. Vice uyu munsi nanone amakuru aramutse avugwa nuko drone zongeye kurasa mu bice bigiye bitandukanye. Drone zongeye kurasa mu bice bitandukanye nk'uko amakuru twabonye. Amakuru agaragara yuko FARDC ifatanyije n'abatashuro, ifatanyije n'abarundi, ifatanyije na Wazalendo, igafatanya ndetse na FDLR, bagati igitero bakoresheje indege zitagira abapilote mu gace bita Bureuta ka Warikare. Bureuta ni agace gaherereye muri Warikare muri groupement ya Ikobo, kakaba rero kari bafite n'ibitero bya drone zo kwita 23/2026. Amakuru duteka imboni zacu ndetse tukanayakesha bitoro CD, aravuga ko ingabo za Kongo mu masaha kafi ya saa 7 ariho zatangiye kurasa mu bice bikotorwa na M23 hano muri Bureuta. Ibirindiro bya M23 rero bikaba byaraswe nk'uko kino kinyamakuru Actualité bigaragaza.
Burebusa rero ikaba n'ubundi yari imaze iminsi irimo ibitero bigabwa na FARDC cyane cyane ko mu bice bitandukanye bya Warikare n'ubundi harasanzwe hari imirwano hagati ya AFC-M23 ndetse n'ingabo za leta. Ibitero n'ubundi bize bya drone bikaba bije bikurikira ibindi byari byabaye mu bindi bice bitandukanye mbere y'uko AFC-M23 igenda ibigwana. Ariko gusa honyine barashe kubera yuko no muri Rucuru naho mu gace bita Kikuku ni muri Ceteni ya Bwito muri Ruturu ndabona saa 8 nyuma y'uko Burebusa bayirashe bakoresheje drone ibitero bya AFC-M23 muri Kikuku naho byarashwe biratwara na drone za FARDC nk'uko byagenze n'ubundi hano muri Burebusa. Akaba ari ibintu n'ubundi byateye ibibazo bikomeye nk'uko nabonye M23 yabitangaje ivuga ko byateje impfu z'abantu benshi cyane cyane abasivile ndetse n'amazu y'abaturage akangirika nk'uko babigaragaje. Sinzi niba twakomereza n'ubundi mu mirwano ya twirwaneho n'uruhande rwa leta. Yego. N'ubundi amakuru aboneka nuko FARDC ingabo z'abarundi Wazalendo n'ubundi bari kugerageza kujya gufata Puezero nubwo ari kure abarundi ibirometero biri hagati ya 95 n'ibirometero 105 ubu bijya Puezero. Izi ngabo nazo zirwana ku ruhande rwa leta ubundi ziracyagerageza kureba ukuntu zajya kuhafata mu bihe bitandukanye nk'uko bagiye babivuga yuko bashaka kwisubiza. Iyi nabyo biri kuba n'ubundi ni imirwano iri kuba mu bice bitandukanye nk'agace bita Natulonge n'agace bita Rugezi muri segiteri ya Mutambara ndetse n'agace bita Rurenge muri teritwari ya Fizi. N'ubundi imirwano hagati ya twirwaneho AFC-M23 Wazalendo ingabo z'abarundi n'abacashuro naho ikomeje kuba mibi. Ejo rero mu gitondo kugera ku mugoroba kumvikanaga urusaku rw'intwaro ziremereye ndetse n'intwaro ntoya mu mpande zombi nk'uko amakuru ava mu bino bice abivuga. Nyuma kaza gukomeza mu yandi makuru Fayita. Yes, urakoze cyane Vincent. Yes, bakunze Jeune Official rero reka amakuru yacu muri iki gitondo tuyahinire ahangaha tuze gusubira mu yandi masaha ari imbere. Mukomeze munogerwe na gahunda zacu, turabakunda cyane. Yari umuhungu wanyu Fayita ndetse na Vincent. Ubwo rero ibindi tuze kugenda tubigaruka. Ciao.